بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، ولم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. يتي الله سبحانه وتعالى تدر موند تود سنيد هندد يتد ينتوري جول ان الارميد محمد صلى الله عليه وسلم اومو نولي ميدن سب يرمند yo juule sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo ɗina ka ɓe jokkuno kan allah tawra kantina jokkuɗen allahumma amin. walli fiiɗo on ɗo yo allah o yurmige yurminamo emo jokki mo soggande en maakuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗi o maaki fi harmingol tooñe e jonnutugol tooñeji ɗin tooñaɓe ɓen. ɓaawo on tigi anndi tooñe moƴƴa mo jogi haqqeji yimɓe o jonnita haɓɓe haqqeji ɗin ma o toroɓe yaafuye. ko ngal dambugal ɗon wonɗen e muɗum e hadise on hannde ɗo mo fuɗɗorten on ko kanko watti hadisaji 210 mbi deftere nde fuɗɗa janngede. ko rawiyatul islami on woni ko fillimo fillaniɗo l'islamu on maakuji nelaɗo ɗin ma jaaɗo e ɓurɓe fillade maakuji nelaɗo ɗin abu hurayra o itti e nelaɗo wonde nelaɗo maaki: man kanat indahu madlamatun li akhihi, mo laati ka mum ɗon haqqe siɗɗo mum tooñe mo o tooñi siɗɗo makko. o maako ɗo ko o maaki mo hari ɓattike ka o fatto. o maaki kala joganiɗo siɗɗo muɗum tooñe mum. madlama ko tooñe ko o tooñi mo min irdihi, immorde e teddungal makko woni koye teddungal makko, aw min shay'in makko e hunde goo wono haqqeji jawle. irdo on woni a ño'u on tigi ño'umo, o waddanirmo yimɓe, o bonnumo inde, o moltani sonnajo makko ma jiwo makko ma bandirawo makko. aw min shay'in mara ko hunde goo o wujjunomo jawdi, ma o jattunomo, ma o détournumo, ma o sifono ɗum, ma o piinomo, ma o yennunomo. antu no wayi o no wayi mo jogani siɗɗo makko on to e haqqe, mo tooñi siɗɗo makko on. mo tawi no wayi noon hakkude mum e siɗɗo muɗum, falyatahallalhu minhu, yo dattino e makko, yo dattino ɗum e makko alyawma hande. tahallala ko ɓortagol ɓoggol. joni ka hajju sonti anni ke naati ka hajju o waɗi wudra nden e wanare nden siko gorko o fuɗɗike hajju ngun ɓenna dakhala fil ihram. si yawo ya ñande 10 donki on tigi bugike jamratul agaba on, o fembike, o wangike, o itta noon wudere nden e wanare nden ɓenna tahallala. mana joni ko harmannomo kon fi hajju daganike mo wiyete attahallulu. no tahallulu awwal, tahallulu thani. yo yaw o dattino e makko joni o dagin ɗum ɗon konko harmi ko wonno hakkude maɓɓe, o yaa o dagina ɗum. dagingol ngol siko jawdi o inna ehi o yasi hendike ande kadi tooña ala ko harmi ala hakkude maɓɓe. si tawi
ko haqqe na taw na jawdiyankojo o yennunomo ma o ñownomo o na miɗo jogani maapiiji buy miɗo waɗu maapiiji buy mi yennano ñalande kaari ma mi ño'eno ma mi waddirino e kaari ma ko mi wannoma dow hunde kaari hara yaafola yandi oyna mi yaafike watta hallul yani halas joni o ɓorti ɓoggol ngol o ɓornanongol hakkude makko e on ɗon siɗɗo makko o wi yo waɗu ɗum hande dey alyawm hande mana hande on fandaka nde ñande ka ñallal ngal weeti ɗon e ɗon niɓɓude mana kaka adna ga adna o fof no inne alyawm hande yo eto regila ɗum ga dey qabla an la yakuna ko adinde laatoytako hara alanamo alande ñande dinaru mbuuɗu kanŋe wala dirhamu wona mbuuɗu kalis none mbuɗɗi fof ala wona dollar wona euro wona farangine wona franc CFA aɗo nden ñalande hewtude yo regil ɗum ga si woni ɗum hewtoy nde ñalande tayle o regilano ɗum ga o wi in kana lahu amalun salihun so tawi on tino marno golle moƴƴe ukhida minhu ƴette eɗen golle makko ɗen eɗen golle makko moƴƴe ɗon bi gadri madlamatihi embere tooñe ko tooñe oya kon tooñe on waɗe valeur ko tooñinoma kon malaika ɓen eɓɓa inna ɗum ɗo ko golle moƴƴe ma beru hasa bakari woni coggu ɗum ɗum itte e nder golle makko moƴƴe ɗen mo tooñino on jonne wa in lam yakun lahu hasanatu si tene o mara moƴƴi o marano golle moƴƴe ko bonɗe tun o mari joni noon ɗi haqqeji ɓeeɗo ɓe o jogani ko honno ɓe hettirta ɗi o wi kanko laaɗo okhida ƴettete min sayyi'ati sahibihi e boneji ɗimmo makko on ani boneji mo o to jogani on joni ɓe woni kamɓe ɗiɗo wondiɓɓe ɓay oya ko tooñiɗo oya ko tooñaɗo oya ko jogiiɗo oya ko joganaɗo ƴettoye e bonɗi on ɗin fa hummila alayhi ɗum ronde e hoore makko adde watte e hoore bonɗi ɗi o mari ɗin andi kanko mara moƴƴi ko bonɗi tun joni no ƴettoye kadi bonɗi woɓɓe goo adde watte e hoore makko e hadisi goɗɗo goo wi fa tutrahu alayhi summa yutrahu fi nnar ɗi are ɗi buge e hoore makko ɗi hibbe e hoore makko kanko ƴette noon ko bugoy ka nder yiite hadisu muflis no ɓattodiri e oɗo ɗum ɗo no hulɓini ko waɗi no wawi bakkatuji boneji ɗi o ƴettoyteɗi e juuɗe ɓeya adde watte hoore makko no kanko hara o waɗano ɗin boneji no gasa ko yarano ɗo beere ma ko fimeno ɗo dorogo ko ɓen o jogani haqqe ɓen o jogani jawdi mum ma o gollingo yoɓaali ma ɗum o ñawli o sali yoɓude ma o wujji ma o détourne ma o ñoyi ma o feni hoore mum ma o bonni inde bakkatuji ɓen yar bakkatuji beere kanko ha hande e gurdam makko fof o tuɓɓanoki beere tawa ɗin bakkatuji beere addete agge hoore makko kanko gurdam makko fof o mema o anda kon dorogo o yiyal ɗum ha hande tawa bakkatuji dorogo addete watte e nder donkum makko kum kanko waɗano zina e gurdam makko ɗan fof bakkatuji zina adde watte e nder bakkatuji makko ɗin wallahu almustaan ko ɗum renugol hoore mum telen hakkude mum e yimɓe ɓen ɗum no himmi moƴƴi noon aɗa maki ɗum ado lawade no wawi regilade goy ɓay si on tigui yoɓiti on haɓi o jonniti on tigui alay haalan ni no wawi on tigui tawa yoɓutugol ngol no metti fi argol qirritano goɗɗo a miɗo wujjunomaɗe feno komi golnayno on de hari mi sortayno joni noon mi calculi komi sortuno kon ɓurata million ha sabakari tina kon ɗo guirriti jaka ko o yewimi jawdi ndi jaka ko ɗum haynomi heɓa goɗɗum ko ƴetta o calcula ko perduno compte made fof o inna ko e hoore on ɗon na ɗum ɗo tum no wawi no metti fi no wodi ni wela qirritade qirrita go yawa ina hari miɗo jokkuno ɓe nguma ɗum ɗon ko tana mi acciti o onti horatako sifa ɗin ɗon si tawi adday tana yonti rewru laawol goo ha siko jawdi handi hewtoya on tigi hara tana goɗɗo goo men minaki suwa o adda
sorte laawol wonde kon minelde ma ara ko fay ɓe wallitora ma o jonna goɗɗo yo jonnoymo en tout cas yo hewtoy tu amma ko tawata ko irde ko sonnajo on tigi ma ko jew on tigi ma ko bandira on tigi ma ko yaaya on tigi ma ko yumma on tigi ɗum no girritata ko o ɗin boneji ɗon ɗano maki mo jarre borama ɗin boneji ɗon waɗugo zina yo surru hoore makko o toro Allah yaafuye joni haray ko modi bo on debbo ɗon koyo du'anumo o mantamo ka yimɓe modi kaari no moƴƴi on ko on no yeɗɗi on no kelɗi simo mari matiére jawdi o okkoramo o jibo ɓe kaari no okkorami de on no yiɗinmi hara no woodi ko nder ton kono o anda kono gasi inchallah ɗum ɗon ko lutti kon Allah regiloye rawahu al-Bukhari ko filli o hadis ɗo ko imamu al-Bukhari oɗo hadis ɗimmo ɗo hande kanko watti 111 wan Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu ittama e oɗo wa huwa ahadul abadila al-arba goto e Abdullah ɓe nayo ani nabiyyi itta e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam qala nelaɗo maki al-muslimu julɗo man salima al-muslimuna komo julɓe ɓe hisi daɗi min lisanihi e bone ɗengal muɗum wa yadihi e bone jungo muɗum wiyete muslim julɗo do a wigo tu je suis musulman mi julɗo yo mane ko men julɓe menen soro ɓenen jogui soriraɓe 10 kal islam na ɗum ɗon tum ko hombo woni julɗo tigi tigi komo julɓe ɓen daɗi boneji ɗengal muɗum e boneji jungo mum mana bone ɗengal ngal ɗengal no jogui tanaji albala uji buy hoyre nden ñoore nden baddi ɗin tukkugol ngol naɓa artira on ɗum ɗo fof ko ɗengal watta aybingol ngol e kansugol ngol huɗugol ngol ɗum ɗo fof ko ɗengal tana ɗengal no ɗuuɗi ha feƴƴiti ko ɗum waɗi a tawa yimɓe no weldi ha ndiyam heƴata hakkunde maɓɓe nde wotere tawoya hay goto holla tawoya boddi ko on waɗi hakkunde kaari e kaari yo ɓen haɓino ɓen hollidirta boddi ɓen eɓe ka justice ɓe ñawde ma goɗɗo oya soko ino oya tawa ko no waɗi ɗum ko ɗengal naati ɗon tawa jungo tawa ka few bone jungo ngon ɗo piigol ngol jungo on kadi no jogi kala ko tawata ko doole gollira ɗum ɗo si tawi julɓe ɓen hisi ɗi boneji ɗo ɗiɗi e goɗɗo hara o woni julɗo ani ko ɗon woni na ɗum noon tum watta goɗɗo julɗo kono ɗum ɗon ko e fondation ji ɗi gasta koye ɓaamum fiyo goɗɗo woni julɗo juulugol ngol horugol ngol hajjugol zakkugol janngol qur'ana yamirgo ko moƴƴi haɗa ko boni ɗiɗo ko e élément ji fiyo neɗɗo woni julɗo ɗi jeeya kono na ɗum ɗon tun a waɗa e ɗin ɗon waɗete ɗin ha gayna noon woɗete ɗin kadi woɗoɗaɗi no jeeya e woɗeteɗe ɗin haqqeji yimɓe ɓen lorrugol yimɓe ɗen andu a yummirawo fatino lah sallah sallam ari landi ko honnon anɗoge ɓe yummiraɓe ɓe inni ko hooraynoɓe ñalorma naafa jemma fof ko juulugol ñalorma foppo ko horugol ko hakkilare ɓe waɗi waɗeteɗe ɗin joni ka haqqeji woɗeteɗe ɗin ɓe ko honno kawtal hakkude makko e kawtal makko ngal ɓe inni himo lorruno kawtal ngal nani lalmaki hiya finnar laabi tati himo ka yiita na waɗugol waɗeteɗe ɗin tun ko ɗum waɗi ɗo o maaki ko woni julɗo komo julɓe ɓen daɗi bone ɗengal mungal e jungo mum ngol wal muhajiru ko wiyete ferɗo fergol ko iwgol e nokkure doga yaha e nokkure goo mana e nde nokkure ka wonɗa ɗo tawi ɗo dewal ngal a wata wadde ngal ɗo no haniri noon doga ɗon yaha ɗa inna ɗa simi yahi ɗon ɗon kam mi waɗay dewal ngal no haniri noon doga yaha ɗon a feri ɗo sa woni ɗo aɗata wadde bone kono si a yahi ɗa ɗon haray bone o wela heɓandema
doga ka bone on wonɗo yaha ka bone on jaasi ɗon ko ɗum wiyete fergol. O wi kono ngol ɗo fergol tigi 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 ko fanda ɗo o wi man hajara ko on ferɗo dogi pottiti ma naha Allahu anhu ko Allah haɗi ko. Ona yugo doga yo Makka yaha Madina tun woni fergol. Si a feri a yiwi Makka a yahi Madina tawi ha joni boneji ɗi e wadde ɗi ɗam moltade yaha waɗa ko boni ko haray fayin a ferali na ɗum noon tun woni fergol ngol. hay sika kama a sottali kama ɗon si tawi boneji ɗi hiɗa rentiɗi ala e wadde ɗi fes alhamdulillahi a feri a kontete ko a ferɗo. Enen hande kadi fergu ala la hijrata bada al fathi ɓawa Makka udditama ɓe fergu ala ɗama ngun fergu none ngun fergu ɗon aranu ngun ɗon ala kono ha joni fergu no woodi ka neɗɗo wonata e nokkeli goo tawa rewgol Allah no metti fiɗo moƴƴi no kono ta so eggi ɗon o yahi nokku goo o heɓayno rewre Allah mo ardullahi wasi'a leydal ni no yaaji yon tigi sottuɗon o yaha nokku goo kono ka woni tigi tigi fergu ngun ko yo accu tuppiiji bonɗi ɗin o doga ɗin few o yara ka moƴƴi ɗin woni ɗon. muttafaqun alayhi hadis on no fotta sellugol mum. Wa anhu itta ma makko kanko fayin Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu qala o maki kana wonino ala thagali nabiyi sallallahu alayhi wa sallam no ayna piiji nelaɗo sagal no firta baga mata piiji ko neɗɗo jogi coñci wano matériel valise on tigi ɗum piihoy ko tawata ko duncitorte ɗum no wiye sagal no firta kadi ko neɗɗo rondi dongal makko ko teddi sigal no fira kadi bakkatoji kon tigi rondi yahmiluna asqalahum ɗiɗo fof no sagal no wiye kadi neɗɗo e jinna asagalayn kono ko fandi ɗo e nelaɗo ka piiji makko ɗin watte ɗon yani ka magasin ka watta piiji ɗin ɗon hari no halfina ɗon rajulu gorko yuqal lahu himo inde kirkira woni inde makko nden yabdu oɗo nawa arabujo gasa ko e mawali ko e nanganoɓe gereji ɓen jiyaɗo makko mo rinɗini rasul sallam jiyaɗo mo hendino o waɗaɗo geɓal makko o rinɗinayno tum tawi noon on ko kanko kipi ɗum ɗon famata on noon maayi fa qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah on maaki ɓayɓe landike o gollowo maɗo ko onno o woniri o maayi wajen ɓay ko ango kurkani jangani ɗo nelaɗo ha maayi aray on noon ka naafi muɗum o maaki huwa finnar himo ka yiite goy himo ka yiite la ilaha illallah imma himo lettede ka gabru makko ɗon ma hay so ala ka lettede ka gabru ɗon fen ɗum ɓayi tun si immi o immintinoyama ko ka yiite o yaata no wowlire noon arabu si tawi hunde woni pelleti ko ɗon nde sakkitorta heɓe wowlira fi kala nde hewtali wasi nde waɗi jon noon sahaba ɓen ɓe ngalɗi o yangano nelaɗo ha o maaya nelaɗo ma ka himo ka yiite o wi fa dahabu ɓe yahi kamɓe sahaba ɓen yanzuruna ilayhi ɓe ndara ko yani alhaali makko on ka o woni ɗon ka o wonno ɗon fa wajadu ɓe tawi aba'atan dolokke no wiye bala sansan aba'a ko dolokkaji mojeteɗi ɗin tawi dolokke jano gadi gallaha o jamfinoke o wujjimo e nder jawdi gereji ɗin aɗo sendede hulul ko jawdi kafandi e nder e kafɓe ɓen goɗɗo e maɓɓe ƴetta toon goɗɗum ado sendede ɗon ko hulul lasili mum on ko jawdi heɓorindi gere e yimɓe keɗo en yahi en piiridoyi e ɓe wona julɓe en fooliɓe e hendike goɗɗum e ko ɓe accuno ko en addi ado sendede goɗɗo molto ƴetta toon ƴetta téléphone ma ƴetta dolokke ma ƴetta paɗe ma ƴetta toon motoru ma ƴetta toon goɗɗo e piihoyɗo ko adda kon ado sendede on tigi no matti toon koye geɓal kono sendaka taw o moltina ɗon goɗɗum o suuɗa ɗum ɗo watta ka ɓaawo naɓa
ɗum ɗon no jeeya e bakkatuji mawɗi 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 ɗum ɗon tugga e ndin jawdi ɗon kono kala jawdi kafandi si goɗɗo e kafuɓe ɓen wujji toon jamfike ƴetti andinali luttuɓen haray ko ñawore hulul tawi jaka ko ɗum ɗon o waɗi goɗɗo o anda ko nelaɗo kan Allah andinimo ɗum Allah andinimo ɗum ko ɗum ɗo naadi mo yiite sabu o dolokke he Allahu akbar taban nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o anda ko wirni few tawa ko faala o anday ala qul la ya'lam ma fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah anda ko wirni na wonɓe ka asama ɓe na wonɓe ka leydi ɓen si wona Allah kono wonde Allah subhanahu wa ta'ala ka teddingol nelaɗo makko on e nelaɓe makko ɓen wonde himo holla mo inna hunde kaari dow waɗoyay nani hunde kaari ko ni waɗay ɗum ɗo waɗiray ni ɗum ɗo waɗiray ni o anda fi sembingol no annabagal makko ngal e nula wonde ko nulaɗo ɗum ɗo andi joni si nelaɗo maka ni ɓe ko waɗali ɗum waɗiroyi noon innayi pellet ɓe makuno ɗum ɗo na sama kala yentori Allah subhanahu wa ta'ala o rawa al-Bukhari yentori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu en yaadugol e jawle yimɓe e toñugol yimɓe ɓen toñe wo toñe yo Allah hisingen e ɗum ɗon Allah waɗu hara julɓe ɓen no hisi ka ɗenɗe meɗen no hisi kadi ka juuɗe meɗen no hisi e dendanagal ko lorrata ko marɗen ko lorrata kon fof hara lorraji men ɗin hewtali yimɓe ɓen wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin. Waaleykum salam. enen kabila seji no jowle ɗen ko yewtono banggal nayi ɗin ɓe sunna ɗum waɗa mande jono ɗin hara islam no haɗi sunnugol nangue waɗa mande jono so sunnaka ɗi jillodira nangue ƴette ngue ronke yiddede haray ko honno ɗum kon jeeɗo islam ay ɓeeɗo ko landi joni ko sunnugol daabeji ɗin fi mandingol ɗi waɗgol ɗi mande wano ka gure si tawi daabeji ɗin waɗaka mande yiyama toon wano ngaari ndi sunnaka aray ƴette ɓeyaɓe ɓen ɓe ƴetta tun ɓe naɓa mande ala yani nge mara dentité jonno woɓɓe inni wo sunnugol daabeji ɗin o dagaki oye no dagi kono ko woni sunnatake ka yeeso ngon na ka yeeso sunnete few no wawi sunnugol ka koyɗe ma ka becce ma ka ɓaawo ma ka reedu no wawi sunnugol toon ella ala e muɗum daliji no tabiti o ndara no dagi fi mandingol waɗugol mande ella o ala ma sikka tufugol ka nowru ɗo ma seltugol no almi mande wo mande no waɗiri ka ɓandu daabe on hara na ka yeeso na ka hoore hara hino dagi ella ala e mum